of this is when you feel relinquished. Never forget that God is by your side and will give you. Amen. Amen. Come on, Jesus. Marum karuna egunan mari. Amen. Kita nak berberu. Nawe, kita bawa jangan kwalok kamu. Boleh kau tahu yang nak kamu. Iman. Hallelujah. This verse comes out to mean about putting your plans for your future into God's hands and letting Him guide you throughout your life. Putting Him first in everything and trusting Him to establish your plans. Hallelujah. Yoni ne kana okay. Alvin plan wa malvin mergo ko jalan na kagi. Digiti roj mo tata. Yung manin jiba ngayo. Yung pele ko lang yan. Amen. Amen. Hallelujah. Kita bawa jangan kwalok kamu. Amen. Kalian buji buka, kalau dalam menurut ini berbukulan saja. Kau jadi kalian buji, jadi buka Allah kan. Kalau kita kalau nak orang yang buka, kebuai kerja buka jangan di kalau kita itu. Amen. Kita kan betul. Jadi mana nak orang? Kau tu jadi.
Lagu ibu pun kembali ke kiri. Kelina ada yang ketemu kenono jirman. Bajin marom inoran nak kena ni bukan bukan amia. Inoran yang ketemu roh jaga mana itu insya. Inoran pun kujukun kuat. Kau itu rumah cemaram kaya lagu pokok warna kan dia. Pokok ya cemka judo beridi. Bajin beridi pendron. Ngemejar beridi pendron. Kia kau jaga kembali lagi. Mana kami roh? Ini kalian boleh. Jenjala itu pun juda ke jirman. Uninar kenar gue, oleh orang tu kona itu, dan kadang kalian itu pun ngani itu mana ni, yang mana gue? Jauh itu pun, pokok pai bola, ngajar ham pai bola, kaya berjuang pai bola. Aku aku pun, jauh kaya cuma beri di benda. Ini orang kaya itu mana? Ini orang kaya itu pun kalah kaya. Jangan orang curu dia ni na. Agi tu pun nam, ya kan cene yang makan bukunya, kan kebelu kaya yang main mana yang tu orang kau ni cermin. Ini malah berjip pendron beri, energi drive, kia macam apa tu mungkin dalam lagi. Ijat, amen. Jangan cerai jangan kalau kau kaji. Amen. Cerai dalam kanan. Amen. Apa? Apa? Dalam kamu buat kamu itu kin kaji. Kamu. Verse 18. It says, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Again, mayo lewa. Kon kabalak meyaboy marong lokian ko ang bermon yung kabulan. Amen. This verse reminds us that reading scripture isn't enough. So you can read the Bible as many times as you can, but you still won't understand until you ask God to help, like, open your mind so that you can understand what you're reading. This verse means asking God to open our hearts and minds so His word isn't just words on a page, but something that shapes how we think, act, and live. That's it. Yoni ne kami jaga. Really not again, it's not enough. It's a way. Jay which you can jelani, which you look loy, you Malay Takayani, the garden Katari, Nangina. Immunity Kamala Kaya, Annie, Kabala, and Japan on Major, Pruan in Major. You Nanaganan, Jimnan Pajamino page. Kwalok, shape in kwalok, a well in our mama, a well in our mother, a well in our no, Amen. Amen. Kita bicara man. Junior me wan. Emaro bar kaman ko nur ginar. Maro air level of the wana. Ilawar to lingeri nan wana ni kilo. Iba kulung rago minay ko. Chulben ko lak kubi do nur. Ko kup nana ko ta bara. Ilawar bi ko dai ko rene. Ko kubi ko lo rene. Ko bijar kam. Ko ji lo jene be ko na ko rene nur. Why won't he nana kala? Ko kubi bar ko wi. Lo tan me han jikana. Maro juru diol. Aku kuli baru merji parali. Uji kain dalal betul. Anji kata Allah kau punya nama. Tinggal. Amen. Amen. Dapat cerita panjangan kain kemen.
Amen. Amen. Dapat jadi welcome mo ito. Iyo ito jangan nanuan king kemen. Ala kabubangan Jesus. Welcome na kami. Mulai diutak. Unarin tahan pola perwujudan Jesus. Ada tu pola kau ni dengan tahan cara buat. Pujian marawon celai cuma menurut. Pujian marawon kaman minin pulang. Ngan yon menurut yon nori yon nangan miji. Yon ini marawon kali karbe. Celai cuma menurut me lagi tu man buruk ina. Mekali karbe. Cemarawon kaman menurut miji menurut. Ilo cabut ngawiar, ajur cing cabut mau bawa, kumang cari yo. Dekat yo ni maya mula ni tan tuan pola perbuatan. Sialam na payah yar mani berjalan lagi kita ni. Ayam orang kare kencar ni boar. Kamu lihat dekat yo ni boleh barang berbagai macamnya. Meli jari di jeno dem di jemur jaga. Agak ini semua ni. Cemaru berbagai macam. Ya weh, cerai bawa jangan kalau begini, kawalin. Amen. Ya weh, cerai bar nama rani. Orang ini hari ini rumah sakit. Ilmu rumah sakit nanu begini kawalin. Yang nama rani baru tu rumah sakit. Bar nama rani tu kalau kau ni, ini nama rani. Cerai. Whoever will love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord and the righteous in his ear are active to their prayer, but the face of the Lord is against who do evil. What Peter is saying is that if you or someone truly wants a good life, a life with God, God's favor and peace and blessing, you or they should live in a way that reflects God's character. There are many people out there, especially during this time, that will consume your mind into evil. And if you like to live a good life under God, keep your head high and don't listen to what they say. Live with integrity and remain righteous without to use of gossip or sin. Control your word. Don't lie, gossip, curse, manipulate, or speak in a harmful way. Turn away from evil. Don't just avoid big sin. Walk away from attitude, habits,
or choices that are wrong. Do good, choose kindness, honesty, mercy, and righteousness. Seek peace and pursue it. Peace doesn't usually happen automatically. You have to chase it and protect it, and sometimes humble yourself to keep it. Don't use your mouth to tear people down. Don't repay with evil. Don't become bitter. Stay faithful and keep living right even when others don't, because that's where the real blessing is. Juan vida cerita cilu, jauh dengan jauh mayo. Boy yo yang anak yo himlo rahan waraman. En rebellion jenana imtien boy jauh kanana tao. Imanilak jenana imanakang manaman. En kapi ko tayo ng manangore. Boy meja ni roja rajalale ro. Meja ni roja rajalale ro roman. Yung lojirungin Rajangan jar wire aturan meja ni roj ejion rore kaman. Loyonin biray kanano kang Aku jadi boleh kan doa jangan nanya ki kaji juga. Kak, kaji juga. Okay, please welcome number 6. Praise the Lord. Bikin tangan kemana tadi? Im, kulit, penjalan ciri, jalan ciri jinan kita. Baru kita lagi ciri mana? Ekonan. John chapter 15, verse 33 says, "Do not be deceived, for bad company ruins good morals." The meaning of the verse is about the people you surround yourself with. It teaches that even if you're a good person, the wrong influences can slowly pull you in the wrong direction. You might think that you're influencing your friend, but a lot of times they're influencing you. Yoni ne kana menyorot. Kau jadi lebih lama. You surround yourself with people like that. You may call them kayak mengaratan kayak Arabi Jaman. Ya orang Arabi Jaman. Orang tel kayak ngajin orang nana. Karena kayak cicap. Ya orang yang cicap jangan capai capai company. Or men, in cicap kana na bajen ba kaya ngay calak ngay cicap kana company meron. Yung jadi yang cicap lang we might influence our friends. Medyo kadang pa cara ngayon matarakan. Meron na nani ako. Elang yan calak matara cicap kana no yang tahu cicap ang company kana na gina. Ini abang kamu ni dengan adik ini. Siapa yang ini tu romak tak? Imcem kau bala belum menawan lagi. Jam lima wan. Nanti ni bila nanti ni orang yang begini. Jangan lima orang belum. Kain tini juga orang jangan cakap. Jangan demi tini jangan ada. Baca
budget, pakano, kulit penon budget ino, iya ino minuwala rin. Ang mga kito ko iya ino minuwala rin. Yung kibili ino ano minuwala rin. Yung ibe hijit, hijit mo yung kalat na kare mo. Tinito ko ino, yun ko may bilbuy ke, ano may manari. Amen. Yung ibe jibna ka mani chabili ke luwi ke, sin ko ba na bilo minuwala rin. Hallelujah. Cebe mo jangan roja ke. Kwalok ki rani dale. Oh, 7. Amen. Please welcome number 8 or 7. Hallelujah. Ini kamu ini. Ayo malam ini. Jojem tahan pogoin Deuteronomy chapter 6 verse 5. Abangani reading. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Deuteronomy jino yung alim mo diba? Yung kunyawa Jehovah anit kanalaman purwam, yung kanalaman yung kanalaman kayo. Word as in everyone and love your enemies. Malalayin yun inay kananagan, yako royo talo, inakam ni Japan yako. If you have enemies, you're nothing. So always love your enemies even if they really hate you. Yung ngayon wala kanila toyo, yako yun may angata. This verse is complete devotion to God. Yun inay kwalok ar ang manana, kwalok appreciation. It means cherish with all everything you have. Yako alaman manabukoy company. When I say this verse means complete devotion, I mean that God isn't meant to be just one part of your life, but meant to be the center of everything. Yung bilang ka na pa nani ngayon o yun inay wala naman nga nani, it doesn't mean ani yan to admit that is something in our life. Ani y'all have been out of it Okay. Yuri ma, kunja ko yung tinawag. Amen. Please welcome number 8. Ano number 8 niya? Roger. Praise the Lord. Hallelujah. Jojem dalam perkembangan Filipi 4:6. Filipi 4:6. Kami jebelebala menjabra ab ilo amija kami kacil penanit kenal penai jubo ami imiro donji kami kacil kenal kamuala. The verse is telling us to not worry about anything but to pray to God about it. Then His peace will guard your heart and mind and soul. Yun inay parang nagkajalayan. Janji binibala ka na alimin. Ilon dugan luarcar. Jen. Kanaan nga nani juga na alimin bago na. Yung hindi jarain mo jen. Pero lo ay naman in our lo buruan lamang lang kayo na. Hallelujah.
Hallelujah. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Judging by the government, John, Chidu Jepta, John Chilo. Wajona nani siya wala, nani lijini oye magawa, wajabane oye tamagai doye, enjip sabo again dorin deyo. Ewan ni kau ke ani siya ko koi mga, echo kerja lagi do yaboy wan, yung kanan yaboy yo, kanan yaboy kerja tumje. Children of the Lord Jesus Christ when we can Jesus your way. Man come one church yelling down. Amen. Hallelujah. Sekarang kalau anda tu cuma video ini lagi, cuma ini lagi cip cip, आगे जोड़ दे। jadi lagi itu tu jadi maju lagi ni jadi pergi lagi. Curi orang baik kalau kalau anak ni juga tu. Anak lagi yang mungkin kenal car peldo, cak orang belum durin, arkom mana baik. Ini tu main waktu kerja roy main kata anak ni kerja. Im kam mana baik pun, yang ini nama orang itu. Amen. Okay, please welcome number 10. Hallelujah. Thank you. Oh, praise the Lord. Akas dengan cerita hidup sudah berhenti. Good afternoon, guys. I hope you guys are doing well. So, the verse I have brought up for today is 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on him, for he cares for you. Yoni niga bolongan kan kaya yang ini. John bilang ngalen yung Jim Joni yon. Maya ba? Komen niga kami ne ba daw to Chennai pen. Bakwaro pen. The meaning of this verse is very special because what God is trying to tell us is that when we are having anxiety, He wants us to pray and seek Him first so He can be able to give us His peace. Yung malalay Yoni ni kalangan kayo. Yung pangan kayo. Ngay jadi ne ba na moral. Meron ani jangan ana wajin pegon menen im jarangane. When neto kayo ng pangan kayo. And to be able to have peace in your heart and mind, Yung when war ay nang manilo. Mamna kayo narin buruan. is to let go and let God, because after all, He's the only person who is going to be with you for the rest of your life. Chen katolak ole bineba takuan. Ligat nga yung pinani. Kanagay. Ewot. Ewot ni pelang milk na yan. Yung talewilo milk na yan. Bawan tuwag yak na. And He wants you so bad to the point where He starts to chase you and for your love for Him. Yung kanana ni Yahweh, inayit ko kayo, imanhan kanan ko kung ito pen. Ilo yen pen. Yung araw ko jin karibi bi jina oralan yen jibang kay yen orang jin. At the end of the day, He really does care about you, and He will forever have the love and the care for you, even if you're having a hard time accepting Him. And I think that's a very
special and important to not only me, but for him too. Yung malagun all of men. Yung malagun all of men harong wajin kami bibit kaya orang ano niya kay yung kaya kay. Regardless of all of men yoni, all of men yoni. And that's all I have today. Amen. Okay, please welcome number 11. Say me. Wow. Praise the Lord. My verse for today is James chapter 5, verse 16. Yun yung aking ninigal po kay David, balik Joe Gino. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Innam kumin kwalok jara umi wami ngandon, imjak kandon o kumin mo, nalatoyen jara o man analami nawan. The meaning of this verse is basically telling you to tell your sins to your trusted ones and one another and pray for each other, bringing healing, forgiveness, and the power of righteous prayer. Melody Yoni. Ikaw na naman kayo ay. Kung kwalo ka doon po, yung jara doon. Parang po yung jala ka doon po, yung araw ba yung jala ka doon po, may minini po na kayo naman ng kanyang kadyo. Especially, kanang kanyang brothers and sisters. People have trouble being honest and sometimes may not trust their peers with secrets they keep hidden inside their hearts, especially since gossip is a big thing these days. However, being a child of God, being truthful and honest to yourself and others is a big thing. Three main points I want you to keep in your head is honesty, community, and prayer. Let's go back and review the verse. In the verse, it says, confess your sins to one another. This is about honesty, humility, and community. It encourages believers not to hide their struggles and share them. Confessions isn't private, it helps break isolation. In the verse, it also says, and pray for one another. The idea is mutual support. Instead of judging, we are called to lift each other up in prayer, especially in times of weakness, sin, or suffering. That you may be healed is also said in the verse. Healing may be spiritual, emotional, and sometimes physical healing. The verse suggests that being open plus prayer can help bring restoration, not just individually, but within relationships. Finally, the verse also says, the prayer of a righteous person has great power. This emphasizes that sincere, faithful prayer is effective. A righteous person doesn't mean perfect. It means someone who is genuinely looking and seeking God and living in alignment with Him. Lastly, I want to say that you are not meant to carry everything alone.
Chilupuan na rin nakakalawangan kanyang kanin. Namanyakan kwalok moal, yung ipen doon, yung dyan. Araw ko yung kwalok moal, kanagay kwalok moal, katay view, medyo, kwalok reflection yung mga nani, yung anak ko medyo katumkin. Yung, kakayor na tanak, kanani, o jinjab. No, ji alaben. Alaben menagay ji yoni yung alaben. Medyo kay ji yoni. Aga jen. Kwala mo lang andron. Jarga karon yung peripedo ano. Kwalok charoy ko kami nga. Yung chargan drone. Pagkumundur, elap to ko din charayo. Yang mana anak medyo wani. Amen. Joni ome elaman mulang. Ilaw karam mo yung kare. Ergin elak dom tibiri dom. Yung chilupuan ko ito na lagi. Ilawan kwalok ini man. Itu kung lagar. Cara mana way. Ilawan mana ilaw. Ajar ini. Ilaw kay orto ko din. Adong katalang mo rin pagkona ilaw yung man. Jadi na jabar pekadal na ini. Mengurangi agi no erdom kono na ngorani. Ichil na no me rachara bali pren moli pren do. Ilawan kono yoni ewa. Chinchela kana bit pul permelali. Chela karoi ron. Melali pun kwalok tame. Narum jep koyo ber warpur akolak dum chere akselak purre wana arme joiduru icherwal dur atai dur yawe. Amen. Hallelujah. Giginan ben ne urgent lagi nan ben gimana lagi ni ada yawe sedai bojangan kalau ki kajukuru. Amen. Please welcome Cristo me mormon mado cherbal ben todo. Me dice bueno. Todo el rito es el rito romano. My verse is Mark 9:23. Kung meron kayo ng mga karanan yun, kung chilu. All things are possible for one who believes. Yung chilit pangan alam mo kung meron yung tamak, meron meron. The meaning of the verse is all things are possible not because we can do anything, but because God's power is limitless. It's about trust, not control. Yun hindi ka na naman kanagay. All of men, hindi marungi kanagay job, kanagay hindi marungi company. Ang kanagay kayo na nani iya nganin tayo. Iya nganin tama, imanjawan, mawaway na. Ilang kayo. Kabul luluci. Emmani yoni. Sini jaba. Nani. Yalang akut barong yoi tamak barong menudim sisi. Siabro tu yoi tamak. Kajar rumah jaga yang rumah lagu lu cakap terba. Aku jilat tamak lu ngora. Ngora jana aku ngora. Amen. Ngayak tamak lu burung ko barong menum. Ko barong kemana? Kerja gue yang lagi hari, orang kerja hari ni barang yang mana sih? Amen. Kau jadi kita kerja. Tamak, ejen wud kerja. Tamak, ejen wud kerja ni. Sekarang ni nak melakukan kerja, yoni, kenal lagi hari siapa pun. Amen. Okay. Please welcome number 30. Please welcome number 1. Hallelujah. Hallelujah.
Chinum lukun manana way. Ever chuna kota kilo yudre. Ever chuna kota kilo kumya way kumya lagam ya really Bible kami. Imngare. Ya lukun cara way kumya ngai lawan kumya bokuram ya way tamakke chuna kota kana perigin lukun pungpuro. Porque me voy a villar a cambiar. Si un ahora ahora me agarro poco na Claro, cambiar. Window all. Im responsibility aga chebgen. Ewi wenam lugunu. Ewi wenam kamana param. Ewi wenam chidayal. It's about responsibility. Aga charabali na aga kadrek chedugin nur meyam. Imol bin chidayal aga niyam. Ewi wenam kamana param. Ewi wenam kamana niyam. Ewi wenam chidayal. It's about responsibility. Aga chedugin nur meyam. Im kiye na to kanna na chedug pajarja. Ilo wa wenam nur. Imga nur ilukanani. Ye pan pajarga kanna na chedug pajarja. Chedug pajarja matan. Chuan matan mene omwe. Living being mata. We want pajarga kanna na chedug pajarja. 90% ngai ma chuar lagi 90% of my kwalok any kan chedug pajarja. Kana kan chedug pajarja ya omwe ilun kakajuriya. Himnari o mukata ngar galoro. चीज अगर बाहर गलोरो इतने चेतप कर जाए इबी के नाम लोर चीज जिब कहीं बारों में चेतप कर जाए इन मदार का चीज के बारों चेतप कर जाए इन तरह में ये यार न्यूरियो लाली अगर लाप कोई पेप्टा इधर पेंचर जब लोग कहने का लगा मैं तो चिरू चोंगो चिंग जोड़ियो आले प्राय भी लो यूनी कोई आले पर चिप किले चेतप कर जाए मुकरार अंगागे इगार वाले पर किले चेतप कर जाए लो न्यूर को आए Chedok pajar nampak cuan ngandor kina. Ewe wain pena manchudum nor mea. Enga pe kalain nor mea. Im kanala pa chedok pajar ni umur yo. Enga wa kachida ki pen chedok pajar. Pe ni umur yo enu ko nor goang. Tarau me yar ni goela. Urina goela. Eji kana chedok pajar ra magdilo puru. Im yan lo ano ko mene to. Im kile eji no Ejinoan, yang bagus itu, perlu ay kali karga imarong balangan man. Ikanan enwodin, ngakajin bela. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, who I love. With him I am well pleased." Ibu jiba, cakap me orang orang kan hari juga. Cerela kan rojo lugu ni kerja kerja tu bayar jar. Imnan ko bayar le, ece bayar nan ko. Jiba jiba nan ko. An cilu bayar jar. Im kerja kerja kelam nak. Elme nan ko cilu bayar jar tu nur ko ay. Cakap me orang orang kan hari. Im kerja nur rewar. Ece bah. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Cilu bayar jar. Tarang magkanti ko aja karu walo, ale bro lawan well, takar kajin lo, kan cedok pajar aja. Im kaya ro mre palo yani, cai wit kile cedok pajar aja lo nor gina. Imengini ko alago cipong ni cali ni orang ini kan cedok pajar aja, im pajar aga kan nara kan cedok pajar aja lo nor ya. Im gato berkali kali ini kan cedok pajar aja. Baik, apa yang beri kamu? Amen. Ya, ye ko jina nangai na jina pen chidi ko chidi paja. Ye to da da. Amen. Amen. Hallelujah. Baik. Number 2. Please welcome number 2. Jawaran, kita rumah kaya Bible ngaruan, liwai min jauhi, jalan kaya tridioni, apa jalan orang ini.
No ko belo bili ba mi jongo chiru ko no ba mi. Jero ri dependent ewa. Imarong kaman meno dun chi ilo yo e ka jore. Yo ni ne kana kan ngai. Ko jala mena kan ten kui di jara bali ko kala mena kan ten taun chen jara bali ke mi boy. Un klianis ke mi ngai e jala kan jilo arlo. Ipendro jara bali ngaga jaro chip kliani pain ta jor ka jaro ka je panam mana aro na malo ka jara bali. Imyonin kaya manangan kajeng youth boy ijo kaya ang jatan kijo ngatta kaya to alaga ang jatan kijo ngatta kaya to char bola kwan yu is kacche oden ka kure relationship war un penani akemi mi jioni ko meron kamman meno dum ci jilo yoy ci scratch yoy ka jo yang ini jiolo yar ka go tongan ka jaro lo pride ben pride. Okay. Jadi kaji tu ben. Nah, kalau kita kaji tu, yang mengeri kalau kaji yang workout ini. Please welcome number 3. Hallelujah. Ada kamu mau Jesus. About it. And he's a man. You know the James? God is good. And all the time. And we're going to go back up on Lord to love you all. But I know I'd rather love rain. Yung kasi magkajojo. Ikaw ba kajangan? Kalagangan cuan koran. Jangan cilu siapa tahu mengalami nyaman. Jangan berkejangan treaty pendon. Ngobrol kembali men. Jangan cilu mengalami. Kalau banyak, yang cuma ready, bayar aku ecem, kawan menopang rajakar, ecem ngamawat kenyaman, ecem dulu, ya aku ecem yang korong. Bila kalau makan, tabagin ikan anak nyawa. Mungkin dalam ecem lagi aku iper. Jadi mungkin kata beracuan mana caranya kemana agak apa nama. Kalau dia calag ya waiter, ini baca dulu, cencola karil dulu, lagi joril dulu, Islamnak, pilu ecil godian, ecil godian ilu ngan kejaran. Jen balana pilu aja pada tercuan, tanai bojot. Ngan kejaran. Imilo anai kejalan, mai din kan. Lagi ini kenal bawaan rewe dengan army dan terus umpang ngaji aku yo. Mulai tu, studio ni be belajar ada ni. Jago icip cua, jago icip kemjeni, jago kerja bis, jago terjek, jago kader, jago jalan yang tahan, ini minum kopi, Nari yang mana ni jalan di mata kan minum kopi, minum duri. Yung, bayang orang duri dia jago sih jalan. Kalau jaga ini jalan yang tahan, minum kopi. Kali kerja ini nari juga. Kalau malu kerja dengan nari jago pes,
Ini tu kami kena ni not. Ini kan kenyoroh kami. Ada itu kena mah. Orang macam mana? Kalau win pun ini kena ni. Hari ini aku ciri kena betul. Ini orang ni. Pokok tu kuih cara mana pun. Dia manda ke win tu. Pokok cara luar. Itu pilih cara luar kenyoroh. Aku kenyoroh kan macam tu. Ada itu ada pun biru tu jenis. Itu kerja pokok ada bicara luar kan perihal tuan tuan. Arai ini ada kena cici kalau tu paman. Biru kan kacau tu pun ada ni. Ini yang kau biar paman. Pun ane muji. Ane muji tu yang kau ada ni. Cara orang pokok tu. Minum baru makan perihal. Kacau pun ada ni. Kalau awak kalau yang kau ada ni. Amen. Okay. Kapuan cheese, kapuan haleluya. Oh, makan orang lagi kerja, kerja kerja dujik. Jangan orang log cheese bukan aja nari, itu gue baru macam kan nari. Tercidur wal, gimana? Tercidur wal tu kan? Amen. Hallelujah. Molirus. Raja Rahman. Kenanya lagi. Okay, please welcome Tabitha. Jangan lain balik. Ani zaman. First and foremost, I want to start off by thanking Heavenly Father. King Karwar, Lavi Lavaro, our beautiful reverence with beautiful smile. Bagaimana terkali rinci mereka terkait. Thank you. Tiga poder. Iurat terlalu. Para inumat romer romanai kakobaga. God bless y'all. Ini reading pele yung kereta ni reading malam. Yan ay may ako yung tangkay. Even Matthew 11:28. Okay. Talagang Bible line yan. Ewan kereta ni wal malam atau reading malam. Inanya mana really. Matthew cuan, rong radio ni jawab. Kami ni dong nani pan, komodom jejalo rumah kanai rene men korajo. Imanait ka kajiko.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. The meaning of this verse is that Jesus not only telling us to seek Him, but also to have faith in Him and leave all of our worries onto His hand, and He will give us peace. Many know I need it to do. Malaling yoni anji kana nang nang kai ejam kajen pegole on mejen agajin tama rabi tama kai na pen yung dugo dole bare ni bala pen durin be min ne dong kan kaya na man Amen. Ilang ini lah dari puluh ada juga di mana. Yang orang ada di sini. Kemudian itu menimpa di kaki ya. Orang cerman kuman. Haleluya. Biar jangan tahan itu menuan hari. Hari ini baru curiin. Yang orang yang itu nori. Curi yang akan menjadi itu, curi yang akan nori. Orang cerman kadar hari. Ya baru. Tadi kita menimpa hari ini kaki kita. Men. Hallelujah. Or curiin ini dari penuh. Itu teman lo kalau tayo ni ba, or tayo puro, or ta kwarto ya kaya. Ta perlu big, minum jebi lo jaga, ilang bencar kemari lo lagi. Piko dono be, prajagoro. Kaciu ni bini dong mamu pa barwa. Kumano dulu, aku koni cerga ke, curi joran tu ni kita. Cerga mau di jumpa. Yang ini boy. Sejak begini tu mahu bawa rojim jalan, romer rojim jalan nama, kajian begini tu ya. Kalau cincin colok begini cara mana? Colok cuma dulu, kirim jalan jauh je nama. Cincin cara kau hal yang orang rojim begini orang tarik, kajian begini. Amen. Amen. Go please welcome Ben Benjamin. Big show. You want to about it? Are you man? You know them kids? God is good. No, they don't go around me. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Chuan na ni kar ganan bodon kanya ganon wan. Charum kachin. Ilokar ani nridi do kaya mo kata kwal kan nura jalan jani ro. Ai pan ren na jalan ro. Karena na jalan mini charga eno chuan men me. Ek kamja chuan to wala char chuan to alu kun pyo. Im wala char chuan to e byo. Im kwalok kap ebe nam kamalali. Ako kaya yung wawan rin nurin. Elung lugar men. Wache marong kamalali. Ako wala to benani yung chair. Eli nala alu men diluang chair. Ego turun medan. Jauh pun kanan mau tak. Kajono laka juang kilim. Andra lagi rojinen jemar lala. Rome cipter yumun. Alhamdulillah ini paranot terlagirin cijen me rejinajir ke juga nanwan an jawab jawab imun terlagirin me an paranot di bagian kile kum rorar kobado ilo yeni an yu komol kanan di marun cola yeni wani ror cibar rodo yeni an yu igar kanan podo nani cer ilo agar pello iban kar cilu mena ko yar kamani anga kar je berganya cilu ad men ngaj bar ka game ni de pen cha cidila yum ri e mena ko cilu goi me rai kam ma turu na amen im nilo agar pello ma mi mami lo tam wala mena kanya ai kala bala kain ki tv ko jala kabata ka
Kata ni kita orang kau ni orang. Bapa ini jaga. Agar par, igar rongan juan, mejen menino. Ayah par, pai bostari nuan je, rongan juan, kerana lagi apa. Walau mengikut karena cuanam, pijen, pun cegi, imluk itu loh jepin moy. Alih berang koi kuala, wajar kah, penita berang. Imiar kamane menin, kalau ya je kalau loh jepin moy, ayah cina gilo, ya cegi lo pai bagai. Jangan ranuan raini nak karpet lo pai bagai. Im alih cimar lagi jema, ikar jiu, ben awan jar, iwar rit, alih berang. Icidilak ibe parjuan re cidilak car oleh cimmar yang macam kilo agar perpen kalau me kadun tiga ne kadun ni icap emarong cedar rani nan alum akar kadun ni ibu ino di car tu baju army ni kajidil per baraban ya ban magajar car im lagi jema im keren lagi nawal perang reba kon car kon ridum car im cidila ani jadi cibang ya pengenani nur gawe riding kumi dalam mana kalau lale no ke ngajar kajang jen ke ya ayah aja ya kayaknya mi lukun ngak kajang me ngak takum bono konen ngak walib men achuluat men ya kamane car cidila igan apa kone laga pugaman Nado rungujuan kabrungu rungujuan jabara im rungu yu ngem jamlo kumaro ko eme nado rungujuan im rungu jabara yahan yu jaw ngem jamlo kumaro ko eme mejiya im jabaro men ko odum jit ko mina kachilo kilo am charni tamak kumna pugi kumi juga lo nani jabado men ngakwar kanan cuan takado aku cip cale ye marung wigi alang iyo ina makar kada aku cip cale ngai cip pengaw yar col puri cip kanan kajar pandan ngak meura ya kanan kajar pandan meura ka karcuan ajur ime ar ring brutal kalau manjar perlu talu cuano mene ya lukun kanan kar kanan ayah je dugi jam jen kuar ya je bikin kar jen kuar all peran kuar all cepat kuar nimyar cara nanti bah ibu ko dalam ko waga cara malum ni nabar ngane ko bar cebala ko cebala yang chen raini man chen yene man raini ni lakar ribet pero dalo nani nabar lo chigun nabar eleng yen ila ki yung lamana kutin kuit iwan boy yar char ya kamana kalimur benani ngani char bal ngani yung nur ngani nabar awale beran ilo agar kalimjo anjuan gerun lagi pa jabarod men me kwar kanan ilo muna kon cingai ko maro jek cingai aku maro par cigi lo nan ngai ba ya cigi lo nan tamagalo buru ke chuni jon ran in gar rena bar e jaga kada mena ko in gar rena bar kar kada mena ko pero de lo char bali much e chalo men imeron kar war kamana ayla kar tongan munjaro ibai pajalu jair kajang all beran i kalma ngi jen kan rajang uwa rajang tabar jongane ika jiri ben tigane ba chuon tigane koyang chala kajang lo tiga bar pana ko yar char yar chidila cheda mijar kamane ngakoi kole imkolar ridi nan wana ni ko koban kole ngakoi ri cheda mijar kamane Amen. ngawi ya chidila
Ilar ridin nan wanan ya ajem puli ije belum nakan mangan ak yar peu parchuan ibeu parchuan ajem iye miyo achuano tu gina aja larano tu chuan rabangan jangan poita mina jangan larano tu chuan itu kelakar tu kamu lelani juga regang iri ciburin cimar kaya lapai rungkit ngan mena ko me charge chala lagi ilo apa chala ka ye ni mago gun roja aje da rita ma ko ngago ji konan roja udai buru ilo aje roja eman tai na kamana ngan lagi ayla roja kanga jama kalim je lagi ring tinjep kalim je ron kani ajen kalim je ron chedo kabit da rawu kala jen kani even meaning kalim je chinerim chemel kan chedo kan kabit na emma mene oge kanar pa je dum ru tolo gbe chemeli kalim je ron kani mene oin gujum kanan tali jeni kalim je ar mi kani kalim je ro kan chedo ka kabit ni imangini nane oin ya bolan ka jen char ko char jen mo ki me manam ralang choji Bible ji par palo syam radum ji mul chuan kumang ko bar rai laga chalo हम जब लोग कुमार को भाई में ये भाई कनोने मुदी ये वो चोई लो चिगुनी हो तुनो आने उदय ताला है ना पेर वो यूमुल लुरुन ये और काजू वो तुम काजू Amen. Nani ni kanono kon kaino me tongan chuan chigun me tuno me chagar mi girin ko tum chat ko udu man amo tu manan in melo nani ni kanono kon ngo pelo chuan chigun me tuno me chagar mi kunila chat ani jeni yerwan chat ani juga ini kwalak ko chuan men ini kwalak men wo me char chaje kagi lum kali kalau nan wan ga emman ay de lani emman to man char bali nani nanar lu pai bole ba eje palu puk eje pichara lu puk aya ridim lale lu kamelo lu ya lala nani pai emman ilo bai rid ilale nani nani rid eno chuan kila jangan ma lu nura imengini nanu ya pola ga jeng char wal quran char chidila ri menino dani jen kaja kan perba yan to to ba chi pichene na no marong ju do ana ya kejar na im karo na ne ba nani boy kanono ala pra nani kanono e vai ne jam all men go ko kwala bilo am tanagani e ba ko ni boy ilo am tanagani jim jar lage choro jori barbar cheran ke jang no hai ipin nani no han e ba inyam rek bare bida ilo man kalbuji ayala gani gini dia charna ani charni pendroni pokok kayu amen ilo kata gani gini dia yor menji kata bari ci jolu porom dia tamago arin kayang yu kayang cin bije ne warang in chuan arang mancha amen chon ci gre digdi ilo walam ci kayang bije ne arin
Lord John Chigidang, a pogay. Kaya Trojan Pogima. Jedek Tamamini. Oh, the Kuligi of Pijanawari in the Gizia, if go out the mental capability. Don't you get out of here? Jedek Tamamini with Jay Pogay. You know, Jarabako, Kapkamolo, and Walomanga. Iminat, Waka catch the Waki. Amen. Tamaki, Imlagi Wadanish. Hallelujah. Iba Pijanay Cholopa. Oh, Palai Tata and Itomajan. Sister Linare, Christos. Allah Kapu. Yang jalale. Jalo jelo kurama, jelo kurama mana. Ngajalo ilo chuan community kanan kampol ni sister ina Jamie kanan ko jelo poina punayang. Kawan kas pakat to this community. Kanan dala claim kampol naman. Really loving jurin jumar. Patrick, Sir and Mrs. Patrick. Honey, yung kami lang. Kamulo le nabaran reynan. Kanay marungan kalalaran ko yun. Tanggalin. Manjalin. Kamulo na are you parents? Kanay jalo walipin. Kato ng kay yung tanggal yun. Yalin. Yalin na yun. Kato ng kay yung Jesus Christ. My joint community, I appreciate so much. Join the lady, I and one another. Usually, I gain a lot of knowledge and wisdom. Jangan menjadi yung kamuala na tigang reynar, yung rorat ko ano, yung service ninyo. Kamuala na kanyang kajoy yun. I'm so proud of each and every one of you. And I love you guys so much. Yun ay wala ka po naman kanya. I mean, it can importance, the value of someone's soul. Mamiyak chala re, Yorjuan. Yorjuan ano? How do I say Aramaic? It can It's like another version of us. And it tells us it is perfectly perfect. It's beyond the flesh, beyond Gandik. It's beyond our spirit. It's beyond like the immortal part of a person. It exists beyond our body. How this is intrinsic thoughts, and it's how we think, it's how the person inside of us think, it's how we act, and it's how we reflect God. Kung meron kayo lang ang pumawani ng makarali na chino. Ngani read the Bible, the English version, yung wala kang nurseries. Mark, tali lang yung kinuha. Below English Bible is for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Agalaw majalan niya ba? Pwede man nga naran may jalan lay. Jibara ko, alang ngay jibara ko alwen lang yung koda ng ano. Wiggy, ilang kartuan medyo na yung jalan. Kacil lagi penari nyo ba yun? Lagi juan na niya ng purwo. Wait lang, kwalo ng manewan. Kwalo ka naman manino. And I told my God and our God to put something in my heart to be able to spread it to you guys and hopefully help us in our spiritual life.
To me, Millie Newing and how there's no point of having an alive body. And I joined my did you know? Along our soul is dead, and if our heart is dead for God, and if we don't seek Him, and it's missing God, then it's just all the night. It reflects of God's love. It reflects His kindness and His goodness, and how we spread His words. Ani jangan aja menjadikan moik, Jesus jangan aja menjadikan power, kan kajo, jangan aja menjadikan silva, cold, menagay na lang, akan menjadikan koi mana, kan kaya warjuan menelo perwarna jadi kata lain, and it's the generosity, it's the kindness, and it's the all things that He wants us to live with. The fruits of Spirit. Brothers and sisters, you're one with Him. You're one with Him with soul, your spirit. Ilolam na kaniya mo nanawang imiloam magagawa. Imiloam mo. Ini baru kerja pelare. Hallelujah. Kalugul lang labanan nungi. Ijamlaw ruwalaw ro jaran. Kamoli ro joy. Sijilo ge lo mana ke pena jere. Ala bali ni rubun kar. Mero. Kecip tamak karana chuta ge. Pede gi ji ba. Pokol kala rubun mi jagam ran. Rapan chuta ko. Akar ge itu gun teli jagam. Kade gi nare me ko mon ge na. Teli jagin jar. Jalan jar. Kata lah gue, yang lebih wire, kembali dia cari yang tu all lebih. Merjual mana kaya dengan aja ni, jalan karawan cedera, all lebih yang kaya dengan dia. Ini tanah, hero jalan pukul air lebih pun lah pukul tak kaya. Ini pun apa kamu, ini orang ni kaya yang mana malu kaya. Ini jam yang jalan time cedera, kaya yang mana malu kaya. Kamu nama yang kaya lagi, kamu nama yang kaya. Yang ini, ya kamu malu aja ni merah cari kerana, ibu nggak buka tak. Nanti bagaimana nyar kerana gue, peran gue pun nggak begitu buka tak pernah aja ni, lah kamu kalau nari gitu. Ini gue lemah. Ini cije gue jadi malah gue kebiro tak aja ni. Ini jangan aku yang beri aja dulu, siap berkah. Malah aku tu yang jar cino itu pernah, bewa, bino ani jar cino itu. Naji tumpen kari dia. Amen. Awak jadi kata lagi ini dengan berbeda ini boleh turun pokoknya berbeda. Cara kenal boleh kubah. Boleh orang jaga yang kenal. Lalu kita kita. Hari ini. Wow. Alaman yud lukun kije kuru. Iyan mengalih itu. Amen. Eat the fruit of Spirit. Minagoji ka mani gaji. Najil durin jadi buena. Macam narong ere. Ilo rom chongo jimyo ba. Tamak kan rom aja ke. Im rom aja ke kan nani Christ. Siapa bawa lu cupone na. Kalau mana ini rom aja ke helan dugun regun. Kabaran ni, ini lebar lokit, kamar macam mana beran ni lo,
Terebo mer repen rebo ya koi. Cewala ante berwe itu pun kacium. Kaci orang kaci. Amen. We jala ke am. Itu mana ni? Kenono nak mana ni? Wait, mangai menu anji tu. Kerja kalau pun merong siapa shumai table mengawan meri itu mana orang biar. Tanakan ramaja ini ramaja nani. Chen yoru iman tarangan yoru yang tarangan pun naber. Ciri orang kome ilal ramaja ini perun no. Ini Rachel ciri orang kome ciri orang ramaja. Nan ko raw do ko rubun kaju ray do yamala ibru emen jomuru nani rubun kajaye mor awole bien jej kanono wagi a rajaye mor amen Cakro nangin, cakro wala ko mandada, ngani al polo chomnomen, awale eba panani nani jai no, amen ay? Namun, siapa ni? Panani nani jai no rim sherwal, tahin sherwal. Amen right? Awalem nano ba yang arkanuno ba rainin rai norum rajarban. Man kala kajero weron narang area kalau man kamana Taiwan ya kan. Amen right? Kanane wanani weron cep kalim jak tayen ciam. Kanane wanani weron kalim jiri. Okay. Pero kalian jangan ni kay Roach Erum June creator. Amen. You are the creator. Apa je? Kau creating kanane wanari. The will of God. Wait. You are the creator of will of God. Ngar kaman kanane wanani. Ani ya kaman pin raman kanane wan. Amen. Kakaya mai kuba cipunin lain. Kaya mai kuba pujin marmun jelai. Kanane wanani. Amen. Dan creator wani kaman. Kaya robar kaman. Kero orang orang itu, kerana jahat mengai minuman cilut, rutu orang minuman cilut, kero orang itu, kero cer, yang orang nangan itu, ini walok, kero kredi Taiwan ini kan, ini mana? Pikir lu kau kucuan rekaman menahan kelihatan ni. Ini kucuan rekaman. Ani je rekaman ngabar rekaman. Ini ni, kau bar rekaman. Meci je nol. Kau nani nol macam ini akam. Amen. Bayakam. Eka iga colok nana. Pukul nana colok. Menen ko bero jen marga nani jidum cona ko yorin bero. Punan kayo war roga chimeme nani jidum pugot kachire dengan itu. Amen. Ila nana kumang oleh ben itu mo. Ejero roga chimeme ini. Ibu lari boleh orang kacil ni cakap kacil ni temu. Ini ni, lama-lama coba ijal,
Amen. Kulu meriam. Ya bayi ni ya ngah bayi ni ya tu kenleli. Ani ke pun naman yang ceraman itu orang. Even minute kanan, you can't look. I spend no penny. Tapi juga mana? Oh ya, itu walau bukan buat. Yang walau ada hidup. Oh ya, lepas apa? Kalau tiba yang kelihatan bermajar ni, tiba lu pun cuma majar pun kelihatan jalan tu melari, pun kerai. Aku ya, macam orang time, orang many and sudah bayar yang orang mengerti kalau mengaku yang orang orang nak buat apa yang mana orang baru hidup kerja kecil akan tak kerja nani nurun cerita amen. Orang minum air, nyuruk lu kayu baru. Orang nana ratu toro cewang lepas. Ceper itu endo. Notai ceper itu endo. Mirin kanan. Tiye kablo. Armin kanan lagi. Koper itu armin yu, lo armin yu kanan. Armin yu kanan. Koper itu endo. Orang nan kan minawani jadi kalau, macam belukut, harus lewani. Ini, ilu juri macam macam, asyik banani jadi bel, ini model aku ikan rorak, mall brewer. Ini, ikan rorak, mall brewer. Aku ni makan orang yang bermain cuma nani, no orang Jerman, ini akan jadi cagi rumahnya, ini buat anak ini siapa, nama juga, non ini makan jangan kira orang nak ko, ini bebe orang tua, tahu kira nani. Igli alam na kuat. Oh, ebalam na ne. Siapa jual kau yang jenak? Enak alam na ne. Jual kau yang jenak. Cak kayan, cak kalam jat, bol. Kayan kalam jat. Cuma ini ani yang mana boleh. Ngarom ini ani yang mana boleh. Cak lu ini rualang mana. Kalam jat perawan. Ona aja walau ada yang karunia perawan. Amen. Kayak orang karunia juga kayak orang keridur. Amen. Ragaman. Siapa yang ada ni? An kelana ni. Kalau itu buat kotor kan, ini jadi mana pun karak, ini atai malu, ini yang bodoh ni kenangan yang mana, cenjuan macam macam kayu, yang apa cenjuan anak ni creator. I am a creator. The will of God. Amen. An kelanani bukan ceraman. An kelanani bukan rianjur. An kelanani bukan rianjur. Ruin orang minyak. An kelanani. Menurut kemana kau kamu? Amen. Loyo begini awalnya peran. Ibu jual nama apa? Keputusan ni ada
Ichiram Nagana and Nana. Amen. All of negative thought. Kajiba will chew love. Mariana. Marianjo. Marui. Hallelujah. Tuiran kamol youth lagi namin kaya dinan youth namin lucu lam na kaya mo lam na kan ipendron pokona lo cerwa nani awale biar ngaji itu man kemana cerwa nani kocok pedo lo lawan koi bar murungan berjuang lawan amen. Wala mangai, kunci dengan yang aku yang Allah. Amen. Aku yang kajur. Aku lalu mangai penari, kunci dengan yang jabar. Aku lalu yang cuma dengan kawan. Oh ya, wajib. Mereka nak orang berun. Mangai awal peran. Aku anak ni. Amen. Itu mana mana orang yang kecuali untuk pokoknya. Nol baju ni. Yang mana ni aku tolak. Siapa lagi mana apa? Ia apa yang youth ajar ni cipu tu youth kalau youth akan yang cawan ni. Coba mai pero em lai pai nani kwalok I muli jimi umang yang magun umay kan chun pijay nani amen ana bijara ya pan ena karen de glulai chalawai lu apu jina rum mande ya baya den un bon ni bor jibuir ai chalawu ya boleh kalian dream. Aku ibadah ini main karang tay ni walau kan, luri yang main kau ni komian. Amen. Siapa orang tak? Ilo nurin, alah yang kemarin bayar. Ini mana? Kalau ngai lepas aktif ni, jangan jadi peran bagaimana? Jangan mana bayar? Ini kita aktif ni wajib terus jual raini. Wajib orang bayar. Dalam punya kebutuhan sih. Jual ada rumah. Kewan malu, kedua orang pun jual. Impan lamna, keron liur lamna kenapa? Mijo tu ni kerja dia jadi awal nana ni. Parainin, kalau mana nana wal. Dia cici balik kalau mina korek, walau naik lari ni kemari. Malam ini bang itu jual apa? Ngan ngam itu jual apa? Oh cerita apa? Ngan cici, oh ini, baru orang makan. Ini je melalui nurul kan ni, nurul cerita tu benar ni. Amen. Kau omah. Ibu ni lim nok cemlok ni. Cilari dia kan? Nama Charles Christopher nama. Army juga jauh ni. Ibu ini tahu ni million youth. Ini orang yang dia ni. Ini ada boleh. Nani je kemarin tu turning point dengan ngani. Pergi dah orang dengan cici berkata, cici berkata. Orang juga berbenah. Hallelujah. Tujuh bulan tuan tuan. Cuma ini nak cuma kamulan. Bagi ayah kita kami dinan juga ni pulau lagi namun. Janji kayanan aktif. Mana man,
Hallelujah. Cincang, kue mana ni? Alok beruang mana? Kenanku ada.